Prvi peron, prvi kolosek, rezervisan za Jadran Ekspres. Umesto nekadašnjih 1000 putnika ukrcalo se manje od 200. Među njima i kondukteri, jedan iz Srbije, drugi iz Hrvatske. Sećaju se vremena kada su kao mladići putovali Dioklecijanom. To je bila gužba gdje je bilo krcato od glave do pete na patosu, pa na rešetkan ovim gdje se ostavlja prtljaga. I tako, ovi su kombinirali, tražili da nađu mjesto. I ja i još neke kolege od Smederevske Palanke, te smo ležali gore na roštilju, kako mi zovemo, na prtljažnom delu. A meni niko nije tražio kartu. Valjda su me smatrali prtljagom. Dobar dan. Možemo malo dalje. Kupe je isti kao pre 20 godina. Natpisi, zavese takođe, ali i promaja, kao najbolje rešenje protiv vrućine. Tu su iste navike, samo nakon nekoliko kilometara puta. Za razliku od većine, neki su ovom prugom krenuli premijerno. Vrlo bi voljeli ponovo da vidimo čari naše bivše Jugoslavije i uživamo. Putovanje vozom je stvarno izuzetno. Mi smo tek čuli preko televizije isto za voz, inače smo išli autobusom i tako sad smo krenuli vozom. Zašto ste krenuli vozom za Split? Pa zbog djece najviše, zato što mogu da odspavaju malo i tako. Najviše ljudi izlazilo je i ulazilo u Kninu. Danas drugačija slika. A slično je u jednom od najpoznatijih mesta gde se Dioklecijanov voz odmarao. Stanica Perković. Poslednja pre Splita gde su ljudi istrčavali da sipaju svežu vodu. 840 km pruge i 17 sati putovanja i stigli smo u Split. Nekada je, kažu, ova relacija i vožnja Dioklecijanovim vozom bila najomiljenija u bivšoj Jugoslaviji. Možda neke stvari nisu iste i možda ime Jadran Ekspres ne opravdava brzinu kojom smo stigli, ali otkako je ova linija ponovo uspostavljena, činjenica je da je broj putnika iz godine u godinu sve veći.